Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тукмачаи подписатсияро пахш кунед. Имрӯз дарси мо бо шумо забони русиро аз нол меомӯзем, яъне забони русиро бо мақсади аз нол омӯхтан сар кардем ва давом карда истодем. Имрӯз дарси сеюм аст ва дарси сеюм бахшида мешавад род имён существительных, яъне ҷинсиятҳо, род. ин яке аз муҳимтарин части грамматикаи забони русӣ ба ҳисоб меравад ва ҳар яке шумо бояд инро бо диққатона гӯш кунед ва ҳар яктаи ин родҳоро дар забони русӣ истифода бурданашро ҳамашро бояд донед. Зеро ки мо бо ҳамин родҳо ҷинсиятҳо, яъне шахс ба кадом шахс ки кадом гапи мо дахл дорад ва мо бояд дар куҷо чӣ хел муроҷиат кунем, умуман обращаться кунем, ҳаминҳоро албатта дар ҳама ҷо род муайян мекунад. Яъне бо род шумо ба зан ёки ба мард муроҷиат карда истодед, дар окончание албатта монда ӯро нишон медиҳед. Умуман ман бо шумо ҳозир ҳаминро айнан дида мегузарем ва албатта меомӯзед. Дар охири дарс вазифаи хонагӣ аст, ҳатман дарсро то охир тамошо кунед ва дар охир ман вазифаи хонагиро медиҳам. Дар комментария менависед. Аллакай дар дарси якум дуюм комментариҳо бениҳоят хушрӯ шуданд. Раҳмати калон барои ҳама. хуб боз давом мекунем. Тайёр ҳастед? Сар мекунем. Дар забони русӣ сета род ҳаст. Инҳо мужской род, женский род ва средний род. Мужской род, женский род ва средний род. Мужской род чӣ хеле ки медонед, мужской як мужик, албатта мард. Албатта он исмҳое ки ба мард дахл дорад, умуман бо хондани ҳамин мужской род ба мард дахл дорад, ба ҳамон род медарояд, яъне ба мужской род медарояд. Лекин дар забони русӣ исм бениҳоят зиёд аст, чӣ хеле ки дар забони тоҷикӣ ҳам, ва ҳама исм албатта ҷинс надошта бошад ҳам, умуман ҳама исм, мисол стол, стул, сумка, телефон, компютер, дом, дерево, ҳамаш ба родҳо ҷудо мешавад. ҳозир албатта ҳамашро бо кадом чиз мо муайян карда метавонем ки ин ба мужской род ва инаш ба женский род дохил мешавад. Албатта баъд ҳозир бо мисолҳо ки дидем албатта инҳоро меомӯзем. хуб, женский род ин он чизҳое ки ба шахси ба ҷинсияти зан дахл дорад, асосан исмҳое ки мисол гуфта обращаться карда мешавад. Женский мужской род бо местоимение, яъне бо ҷоншинҳои шахсии мой, он истифода бурда мешавад. Это мой телефон, это мой телефон. Мисол, ин телефони ман аст. Телефон ин мужской род аст. Агар ҳамин это моя сумка, агар сумка гӯед, агар ва сумка ки женский род аст ва бубинед ки сумка шумо мард бошед ҳам, шумо мегӯед ки это моя сумка, зеро ки сумка ин женский род аст. Умуман ҳозир ҳамашро боз мебинем. хуб, женский род моя, она бо ҷонишинҳои шахси моя ва она нишон дода мешавад. хуб, средний род умуман гуфта мешавад ки он чизҳое ки аз ҳамин мужской род ва женский род мондагӣ чизҳо мегӯяд, лекин ҳамин хел гӯевам камтарак дуруст аст ва умуман боз қоидавиаш ҳамин хел ки он чизҳое ки бо о тамом мешавад ва ё албатта дар қоида мебинем ба средний род дохил мешавад ва умуман чизҳое ки ҷо надорад. хуб, средний род моё, оно, яъне бо ҷонишинҳои моё ва оно гуфта, яъне нишон дода мешавад. хуб, бибинед ҳозир мужской родро мебинем бо кадом окончаниҳо тамом шавад ба мужской род ва ба кадом окончание тамом шавад женский ва баъдаш ба средний род дохил мешавад ва умуман мо дар кадом ҳолат чӣ хел онҳоро ҷудо карда метавонем, ҳозир мо бо шумо ҳамаша дида мегузарем. бубинед, а ва я фақат ба ҷинси мард тааллуқ дошта, яъне исмҳое ки бо окончание а, я тамом мешавад ва ба ҷинсияти мард дахл дорад, дохил мешавад ба мужской род. Папа, дядя, юноша, дедушка. Бубинед, папа, дядя, юноша, дедушка.
اینها البته همش مرد یعنی زن شده زن یگان وقت پدر شده نمیتواند یعنی تقو یا که امکی شده نمیتواند یونش یعنی بچه یاش شده نمیتواند دیدوش یعنی بابا شده نمیتواند و برای همین هم اینها با یعنی با جنس مرد داخل دارد و البته اینها با مسکو را داخل میشود البته با آیه تمام شود عموما دیگر همه چیزهایی که همه اسمهایی که با окончании а و یا تمام میشود با ژنسکی را داخل میشود چه خیلی که من در پیش گفتم سومکا این یک چیزی که جان ندارد لیکن نه با جنس شخص جنس زن نه با جنس مرد داخل میشود لیکن با خاطری که با окончании а تمام شد این رو ما یعنی سومکا رو ما با ژنسکی را داخل میکنیم خب اکنون ببینید حرفهایی که اسمهایی که با ی و البته мягкий знак تمام شود اگر ما یعنی با چی داخل می شود با мужской род داخل می شود مثل край герой музей день дождь путь пен писатель читатель و ببینید در اینجا همه چیزهایی که یعنی با мягкий знак و با ی اکرات که تمام شده است اینها با мужской род داخل شده است ببینید اون چیزهایی که اون اسمهایی که با окончании а و یا تمام نمی شود همش با мужской род داخل می شود حاضر با در آخر ژنسکی رود باز این رو باز هم بسیارتر کرده کشاتر کرده میفهمونم زیرا که به نهایت نافهمی ها در همین رودها رو استفاده بردن و پیدا می شود مثال ببینید شکاف رو دیدید و نمیدونید که شکاف این با мужской род داخل می شود یا که با ژنسکی رود шкаф یعنی یگان окончании با ژنسکی رود داخل شده هم ندارد و یگان окончании که با мужской رود نزدیک شده هم ندارد و البته با окончании های а و یا تمام نشود همه اسم ها داخل می شود با мужской رود برای همین هم شکاف این мужской رود است و ببینید окончании هایی که а یا تمام می شود بغیر از جنسیت هایی که مرد به تعلق ندارد دیگر همه اسم ها با ژنسکی رود داخل می شود вода школа сестра мама земля деревня семья مثلا линия история و تئاتر عموما همه چیزهایی که با а یا تمام می شود همه اسم هایی که با а و یا با окончании а و یا تمام می شود با ژنسکی رود داخل می شود دیگر همه حرف هایی که با دیگر حرف ها تمام می شود اینها با мужской род داخل می شود шкаф مثال телефон шортик مثال шортик рубашка уже این ژنسکی رود است рубашка футболка ژنسکی رود برای اینکه а دارد окончании من اکنون اون چیزی که حاضر در تریتوری خودم دیده ایستادم برای همونو سراز به خاطرم آمده ایستاده است و مثال آورده ایستادم به شما که ساده تر و فهماتر شود تکرار میکنم با окончании های ی یعنی اکرات که و мягкий знак تمام شود آنها با мужской род داخل می شود با окончании های а و یا تمام شود اسم ها بغیر از همون شخص هایی که مثال چند دانه هست مثال بابا دادا و یونوشا و دیدوشکا دیگر همه اسم ها با окончании а و یا تمام شود اگر با ژنسکی род داخل می شود вода школа сестра земля древняя семья линия вот история театр вот еще дорога مثال کوچه راه عموما سومکا گفتم حاضر باز مثال پر است گرد اطراف شما با چقدر که اسم هست و اونها البته با ژنسکی رود یعنی با а و یا تمام شود با ژنسکی رود داخل می شود خب دوستان عزیز اکنون ببینید من در پیش گفتم که با мягкий знак تمام شود اگر با мужской род داخل می شود گفتیم یک چند تا قاعده هست همین با حرف زن ست س و ب پ تمام شود اگر اینها با ژنسکی رود داخل می شود بغیر از همین окончании ها تمام شود اگر با мягкий знак همش با мужской род ببینید степ жизнь честь любовь ببینید степ
жизнь, честь, любовь. Зин яъне сит, с, в, б, п яъне ҳамаш окончанияш ба меҳки знак дорад ва бо ҳамин ҳарфҳо тамом шавад. Агар инҳо бениҳоят кам аст, о қадар зиёд нест дӯстони азиз, ба женский род дохил мешавад ва дигар ҳамаш ба мужской род дохил мешавад. Ва охир ин яъне сеюм род ин средний род аст бо о ва е ва ё. Е икрат ки бошад, агар ин ба мужской род буд, е гирдак гӯема мешавад ва ё тамом шавад, дига инҳо ба средний род. Средний род аз ҳама осонтарин род дар забони русӣ ҳисоб мешавад. Мисол акно, письмо, акно ин о, письмо о. Мисол оқати тамом шудааст. Море, здание, поле, ружьё. Ин средний род ба бениҳоят исмҳо кам аст дӯстони азиз, на он қадар зиёде ки мисли мужской ва женский род. Албатта мужской ва женский род буданашро бубинед. Анакнун такрор мегӯям, як қоидаи калон карда мефаҳмонам. Хоб бубинед, бо ҳарфҳои а, я, о, е, ё тамом шавад, ба мужской род дохил намешавад. Дигар ҳама ҳарфҳо қати тамом шавад беғайр аз а, я, о, е, ё. Беғайр аз ҳамин 4-5 ҳарф тамом шавад исмҳо, ба мужской род дохил намешавад. Дигар ҳамаш боз ҳамаш ба мужской род дохил мешавад. дӯстони азиз, инро шумо бояд ҳар яктаатон дар хотир доред, зеро ки бубинед ҳамин хел рафта истодед. Собака, собака яъне кучук, сак. Собака, кошка, кот ҳаст, кошка аст. хоб бубинед, собака ин албатта дида истодед ки женский род аст ва шумо бояд гуфта тавонед ки шумо бояд фарқ карда тавонед ки албатта женский род бошад. Агар моя кошка, это моя кошка, это моя кошка. Мисол машина, машина ин женский род аст ва ягон вақт нагӯед ки ин мошини ки шумо ба ягон кас гӯед, агар шумо ягон вақт нагӯед ки это мой машина гуфта, не, ин нодуруст аст дӯстони азиз. Шумо бояд инро ин тавр гӯед, это моя машина, это моя машина, зеро ки машина ин женский род аст дӯстони азиз. Содатар карда фаҳмондам, фикр мекунам ки фаҳмо шуд. Мисол бубинед дар инҷа это моё письмо, это моё письмо, зеро ки ин хати ман аст, зеро ки письмо ин средний род аст ва моё оно, яъне ин указательни местоимение ба ҳисоб мешавад, яъне моё ва умуман ҷонишинҳое ки нишон медиҳад. хоб инҳо бениҳоят зиёдан ҷонишинҳое ки шахсиам мегӯянд. хоб дӯстони азиз, шумо ба фаҳмондам ки бо мужской род чӣ ҳарфҳо, яъне беғайр аз ҳарфи а, я, о, е ва ё тамом шавад, ба мужской род дохил мешавад, беғайр аз ҳаминҳо. ва яъне мисол дар инҷа ҳарфи б ҳаст, ҳарфи в ҳаст, ҳарфи г ҳаст, ҳарфи д ҳаст, ҳарфи н ҳаст, т ҳаст. умуман ҳарф бисёр аст дар алфавит. албатта 5 яъне 27-28 ҳарфи дигар ки тамом мешавад, ба мужской род дохил мешавад. ва а, я қати тамом шавад, ба женский род. о, е, ё қати тамом шавад, ба средний род. фикр мекунам ки фаҳмо шуд. ман истода боз ҳам кӯшиш кардам ки фаҳмотар шавад, зеро ки дар дигар дарсҳо боз ҳам саволи зиёд тамом нашавад. дӯстони азиз, машқ мекунем, яъне титрат ба кадом род дохил мешавад. дар онҷа дидем якчанд яъне исключительни қоидаҳо буд ки яъне мягкий знак бо кадом ҳарфҳо тамом шавад, дигар ба женский род ва кадом дигар бо дигар ҳарфҳо тамом шавад, ба мужской род дохил мешуд, гуфта гузаштам. хоб ҷавоб бешумор женский род, яъне гуфтем ки зин, сит, дит, яъне бо д тамом шавад, агар яъне бо мягкий знак, албатта инҳо ба женский род дохил мешавад, гуфта пеш нишон додам. хоб беҳтарин. ва бубинед радио бо о тамом шуд ва ба пеш гуфтам ки ба шумо албатта бо о тамом шавад, ба кадом род?
албатта ба средний род дохил мешавад. беҳтарин хоб бубинед а ва я қади тамом шавад гуфтем ба женский род дохил мешавад, лекин он исмҳое ки ба ҷинсияти мард дахл дорад инҳо ба кадом род? албатта ба мужской род дохил мешавад. беҳтарин бубинед бо ҳарфи о тамом шуда истодааст. хоб магазин мисол бубинед боз як мисоли дигар, магазинам ин исм аст ва магазин чӣ мешавад? Магазин ба мужской род. хоб инҷа магазин нест, ҳозир мумкин магазин барояд. молоко мешавад средний род, зеро ки бо окончании о тамом шуда истодааст. хоб бо я тамом шуда истодааст ва бо я тамом шавад агар ба кадом род дохил мешуд дар хотир доред, яъне албатта женский род. дӯстони азиз, женский род бо я тамом шавад ба женский род дохил мешавад. беҳтарин ва бубинед герой бо е и кратки тамом шавад гуфтем ба кадом род? албатта дар хотир дошта бошед, гуфтем ба мужской род дохил мешавад. ба мужской род дохил мешавад. палто, футболка гуфтем женский род, футболка зеро ки бо а. ва джинс, например, джинс. хоб ин чи аст? мужской аст. а футболка женский род, палто ин средний род аст. мо аз окончанияи ҳамин исмҳо кадом род ба дахл дорад муайян мекунем. дӯстони азиз, хоб мана юноша бо а тамом шавад гуфтем ки ба женский род дохил мешавад, лекин он исключительные слова, яъне исмҳое ки исключительные, яъне ба мужской род дохил мешавад, барои он ки онҳо характери мардона дорад. албатта ин юноша ин писарбача, бачаи ёш, писарбача мужской род ба дохил мешавад. доч ин албатта духтар аст ва албатта маълум аст ки ин ба женский род дохил мешавад. дедушка бо окончании а тамом шуд, лекин характери ҷинси мардона дорад ва албатта ин ба мужской род дохил мешавад. мат албатта модар аст, ин албатта это мой мат намешавад, это моя мат. хоб ин модари ман аст, моя. ва дӯстони азиз, домашни задание, яъне вазифаи хонагӣ, ба ҳар як род сетагӣ ибора нависед. мисол стол, сумка, дом, лицо ва ручка. бубинед дӯстони азиз, ҳар яктаи ҳамин родҳо ба мужской, средний, мужской, женский ва средний род ба бояд сетагӣ ҳамин хел ибора нависед. мисол стол, сумка, дом, лицо, телефон, магазин, яблоко, дерево, мисол боз чӣ гуфтам, акно, хай гуфтем акнора, машина, мотоцикл, автобус, хоб светофор, улица, умуман ҳама чиз. стол ҳаст дар инҷа, стул, например, футболка, шортики, тапочки, вот сумки и умуман пур аст. ман дастадишна гуфта гузаштам. албатта инҳо кам бошад. агар дӯстони азиз боз нависед, агар чӣ қадар зиёд донеду нависед, боз ҳам хубтар мешавад, зеро ки дигарҳо аз ҳамон ибораҳое ки шумо менависед ёд мегиранд ва албатта ин барои шумо савоб аст, зеро ки дигарҳо ба омӯзонед, ин бениҳоят савоби калон аст. албатта донед агар ҳатман дар комментария ҷавоби худро нависед ва ман ё дар комментария дӯстони азиз ё бо тариқи прямои эфир ба ҳар як саволҳои шумо ҷавоб менависам. дӯстони азиз, дарси сеюми мо ман фикр мекунам ки барои шумо фаҳмо аст. агар фаҳмо бошад, агар албатта дар видео лайк монед ва фикри худро дар комментария нависед дӯстони азиз, ва ман бениҳоят хурсанд мешудам ки шумо фикрҳои худро пурра дар комментария нависед, яъне чӣ тавр мо бояд дарс барорем ва дарсро умуман бо кадом услуб барорем ва кадом темаҳоро бисёртар пешгирии шумо гардонем, ва албатта ин барои мотиватсия медиҳад ки ҳамин темаро мо бояд видео барорем гуфта.
خب درس‌های دیگر نیست، همین درس‌ها تکرار کردم و کوشش کرده می‌رویم. البته درباره رودها باز هم بسیارتر ویدیوها برآورده، باز هم بسیارتر درباره رودها ویدیو برآورده، هم اسم‌هایی که به هر یک رود داخل می‌شود آنها رو برای شما گفته گذاشتم و باز هم کوشش می‌کنم. خب فهم هست درس و وظیفه خانگی مشق کردیم، دیدیم که کدام اکان چه نقطه تمام شد با کدام رود و کدام اکان چه نقطه تمام شود با کدام رود. ما باید در کجا چخیل استفاده بریم، جانشین های شخصی رو باید چخیل کنیم و باید چخیل نکنیم. همش رو من امکان قدر به شما گفتم و کوشش کردم و گفتم. فقط از شما یک چیز دوستان عزیز، با دقتانه تکرارم گوش کنید و هر یک رودی که هر یک اسمی که هست همونها رو به رودها استفاده یعنی گفته تلفظ کرده و آنها رو در داخل جمله ها درست مانده استفاده بردن و کوشش کنید. زیرا که وقتی که شما در رود خطا کنید دوستان عزیز، این به نهایت خطای کلان می شود. زیرا که وقتی که در رود خطا کردید این جمله شما خنده‌آوری می شود که باید این تاثیر شما برایش در общение شما به نهایت تاثیر کلان رسانند. Это мой жена гоедагар уже in очень уже ошибкой калон, да? برای اینکه мой жена نمیشود بلکه моя жена. жена این زن هست و این با женский род داخل میشود و ما باید در اینجا это моя жена گوییم. و البته это мой мама گوید، اینم یک پازور دوستان عزیز. это моя мама و شما زن باشید это моя муж گوید، اگر уже муж این شوهر است اینم یک پازور. زیرا که شما باید گوید که это мой муж یعنی мой، это мой брат، это мой братик، это мой дядя، это мой папа. عموما همین چیز رو باید شما دانید دوستان عزیز. اگر یگان گپم سخت رسیده باشد که خطا کنید ужасно گفته گپم بخشش میپرسم، زیرا که من همیشه به شما گفته استادم щоб که شما با мотивация پیدا شود و همین چیزها رو کوشش کنید که همین چیزها رو خطا نکردم. من با شما لطفالله علمرود بودم، شما در کانال شکل ال بودید. اگر یگان سوال پیدا شود در کامنتار نویسید و البته ویدیو رو تا آخر دیده باشید در کامنتار تکمچه پیلیس رو پخش کنید. تا درس‌های دیگر در پناه خدا باشید. خود و نزدیکانتان رو احتیاط کنید. خیر.